Amzer vrein tu do a herrier, a gimor brein yegeni. Damjonj ar wastel chocolat a rafe vat dim. Donari Tanguy, fardet vo gant tim ur pezmel gwastel chocolat, melardit, zereo vat. Pez ar gwastel chocolat teus prientet 8 ans. Ar wastel chocolat gant potimarrons. Gant potimarrons bars. Ya vat. Zuro de ze. Zu an eke mortezi. Bon, t'en vet vo? Allez, 2 stades à wallet. Anne hetim, bravoem de gad, oui pardon, de wastel iskiz a war. Hemvo deus freuzer gant alamandez, krankelwe a kraon. Datez, grunchia a volakadie. Chocolat a potimarrons. A hendal war ze koaven goko. Evit dastum a loden kaleta, pa teuer en dro d'ar mahat velaket vese et tu kontrol er inerez. Ben di war vez e mad hag e teud ave a kalet. War c'hore a wastel e volaket tamm frouez a zemeus di babet orangeus. Bremañ e vo poen poueza an dorveio. Vraiet vo, le tout ze par mécanique. Ya. Neuze, laket e vo e bard. Bremañ e vo poen troha an datez a divein an e. Iwal de viget Tanguy. Made? Ya, da genta, ya gant da zaouarn klas tuma ar voulen. Tuma do ganti am, dit poen. Hag eoul velaket Ya. de fin? Da kane ur du stu. Ok. Gise vo zouplor, ma kerez. Sansa de jom un tamm grognac vese, pet tamman e sansa de voulen neo. Ya, sanset e vo gwed ur voulen. Ma te vo laket datez ouzpen? Ya, meus an e vo en. Ba prav o gout ganzi. Ledet ve war ur voul gwastel. Waouh, gouremenu de deganit. Merci tu- braz. Achu? Pazen genta, Ah, ok. vraiment kaset vo da inerez, a gise vo solutor un tamm a ben ur peladik. Nege, eil paz en tim, a zo ober war dro Potimarron. Ya. a potimarros. Just, bon, ça a gastel o den Ja. en train. Vraiment, e vo gred war dro a mateze koaven goko. Ya. Hag am eus laket Ah. ar skornerez. Dei da galetat. Hei, ma ne ket kalet. Ne gompren an ket. Setu. Neuze. Wel meus laret dit bomzon. A zo bet laket en tu kontrol. Ya. E win ma jom fe a loden kalet e fos. fos. Ya, ya. Wit ten an e an dour hag a zo ekrer. 107. 107. Oh, dour hag e pezo ekrer. Voilà, ze plan. Ok. Ne kemat? Goulet vo. Dour hag e doureg pen neven. Bon. Hei, ma ne ket kalet.
Mais comprennent en cut. Nekestrik, gradevo memstra en rabenak. Gant tout? Ja. Ah, ya doureg ed avat, ja. Ja. Hag evo lakaat ouzh pen, sirop d'agav. Sirop d'agav, hag az ur suk dourek. Neus kedem de lakaat kalz diontan, ouit ma rofe blaz douce a mat. A ze zo koz e implij an eur. Ah, marteze, en ur hortos, e halfem trora an tammou oranges. Neus e Claris, gwerri ket evo, me meus aon eo prest zel. Ja. Tristi. Treger amad an tammou neuze e poen la an tan. Ok. A lakaat a chokolad bars, win mat eus fe. A diouz an diseur a vo, bramazom, marteze vo lakaat un darkenik dour ouspen. Per a wejou e chom redeo. Bon. Restor. A ze ar pez on eus ron da gaout e ur sort ganache chocolat. Setu neuze a chaus chocolat a vo lakaet war a rouskat kenta. Oui. Tanguy? Oh! Ah bah prestor? Bah meillé. Bah donnerie nae. Bon bah allez, poignez hein. Setu Claris, damzonch eo yennar. Ya. E poen lakaat anean er yenerez. Pressé? Tim, des jonges? O ya marvat. A poen evo lakaat ar chaus koaven goko. Bon, neuze evit are a zelo eus an abadenn, rede resisat, 107, e nemet a loden kalet deus a goaven a vez laket. A heiz, ma ne ket kalet, ne gompren an ket. Amman, un c'hwuitet e bet an tol, neuze ve laket vese. Bon ma de vese, janzi? Ya, trawa. Ok. Hag ouide jue e vo fichet gant an tammou oranges. Matre. Bon, bah, Jean Mara. Dedans marbrement. setu. De dire, poen oan o c'hortoz boe pen kentan a baden. Bouer penadik so ya. Boe ar penadixo. Gwalet vo neuze. Merci bras dit, Tim. Ah bah gant ur pujat ur ebet a dare. Eh! Bah, me meustra.